pomaže Bog. Viđeni smo za Ivanjicu. Dobrodošao, brate. Kako ste putovali? Sve super. Ovako je tako, podelite malo. Podelite usput. Izvolite, živi bili. Za vas, gospodine, jedan primjerak. Vi jedini radite po propisima sa vizirom. Poštovanje, izvolite. Besplatne novine za vas. Pozdravljamo i želimo sve najbolje. Na kratko smo osvojili opštinu. Sad ćemo mi da svi zaposleni su uzeli novi. Sad smo trebali uopšte. Bože pomoć, trudimo se. Hvala. Živ bio. Sve najbolje. Mladiću, da li si zainteresovan? Živ bio, svako dobro. Poštovani gledaoci studija Infoliga i pratioci našeg portala, danas je lider Srpskog pokreta Dveri Boško Obradović obišao Ivanjicu. Vidjeli ste snimak u razgovoru sa građanima, delio je novine u kojima treba naši građani da pročitaju zašto Srpski pokret Dveri ovog puta neće izaći na izbore. Nakon toga mi smo ugostili gospodina Obradovića u našem studiju. Ja iskreno moram da budem, nisam pročitala šta piše u tim novinama, ali pretpostavljam da je to vezano za aktuelni bojkot od strane Srpskog pokreta Dveri. Tako je, pre svega hvala vama na mogućnosti da se čuje glas opozicije. Sa druge strane, bilo mi je veliko zadovoljstvo kao i uvek da budem gost u Ivanjici. Često dolazim i zaista volim ovaj kraj. Posebno volim Nušićijadu, koju smatram jednom od najlepših kulturnih manifestacija u Srbiji uopšte i žalim zbog ovih podela, sukoba i svega što se sa tom manifestacijom dešavalo, jer je zaista retko gospodska, kulturna i prava onako manifestacija na kojoj zaista vam svi zavidimo. Sa druge strane, u obilasku smo čitave Srbije gde predstavljamo našu ideju bojkota izbora na svim nivoima 21. juna, dakle i republičkih, i pokrajinskih, i lokalnih izbora. Mi smatramo da su ti izbori nedemokratski, da su bili i pre pandemije nedemokratski, a posle pandemije smo dobili još dva problema. Prvi je rizik po zdravlje stanovništva, jer ovih dana nove desetine i desetine novozaraženih beležimo. I zaista će izbori u nedelju 21. juna biti leglo zaraze i opasnosti širenja virusa. I sa druge strane, nešto što je verovatno i najveći problem, a to izbori su postali i protivustavni. Naime, vlast je 40 dana pred izbore promenila dva ključna izborna zakona, zakon o izboru narodnih poslanika i zakon o lokalnim izborima, i praktično ste došli u jedan pravni paradoks ili skandal da su izbori raspisani i održavani pre pandemije po jednim izbornim pravilima, a sada nastavljeni posle okončanja vanrednog stanja po potpuno drugim izbornim pravilima, što je dovoljan razlog da Ustavni sud Srbije poništi ovaj tekući izborni proces. I otprilike to je naš stav. Ove izbore treba odložiti, oni su nedemokratski, zdravstveno nebezbedni i protivustavni. Treba sesti za jedan pregovarački sto između vlasti i opozicije. Mandat Skupštine i vlade je istekao 3. juna, to je pune 4 godine postojanja ove Skupštine i vlade. Ušli smo u jednu ustavnu krizu, vlast i opozicija bi trebalo da oko toga razgovaraju, da dogovore jedan novi izborni termin, da se onda u Skupštini putem lex specialisa to sve i ozakoni, da to sve podrže sve političke opcije i onda da idemo na te izbore koji bi naravno trebalo da budu zaista slobodni i pošteni. To je naš predlog, ali kako vidimo, vlast nije spremna da razgovara na tu temu. Čak su odbili i predlog predsjednika Srpske akademije nauka i umetnosti Vladimira Kostića, koji je pozvao na dijalog u Srbiji. Savez za Srbiju, kome i Dveri pripadaju kao najveća opozicijna grupacija, je prihvatio taj poziv predsjednika Srpske akademije nauka i umetnosti, ali vidimo da vlast i dalje želi ove izbore po svaku cenu i izgleda da su spremni čak i da rizikuju zdravlje građana da bi se nastavio njihov nedemokratski režim. Rekli ste da su pod jednim uslovima pre epidemije raspisani izbori, pod drugima sada posle epidemije. Ali takođe su Dveri, to jest Savez za Srbiju, u jednom potpuno drugom okruženju stranaka, u stvari u jednoj grupaciji, bila pre epidemije, a potpuno drugačije sada. Šta tačno znači Savez za Srbiju? Ko je od stranaka ostao u vašem savezu, pošto su mnoge odlučile da ipak učestvuju na izborima? Što se tiče samog Saveza za Srbiju, mi smo, što bi se reklo, ostali na broju i zaista sve članice Saveza za Srbiju bojkotuju izbore na svim nivoima, pre svega 4 velike stranke, mislim na Stranku slobode i pravde Dragana Đilasa, Narodnu stranku Vuka Jeremića, Demokratsku stranku Zorana Lutovca i naravno Srpski pokret Dveri. Uz sve druge kolege, jer konferencija Saveza za Srbiju ima preko 20 različitih
političkih i nevladinih organizacija i sindikalnih organizacija koji čine Savez za Srbiju. Međutim, druge kolege s kojima smo mi sarađivali u toj ideji bojkota izbora i potpisivali onaj sporazum sa narodom za vreme velikih protesta, jedan od 5 miliona u 100 gradova i opština Srbije, neki od njih su, nažalost, rešili da ipak izađu na izbore i ja mislim da je to jedna velika greška iz sledećeg razloga. Time se daje legitimitet ovoj nedemokratskoj vlasti, time se priznaje da su ovi izbori normalni, a nisu normalni, i time se daje neka vrsta veštačkog disanja ovoj vlasti da ona može da nastavi sa svojom diktaturom. Naš izbor je drugačiji, mi smatramo, bez obzira što bojkot ima mana, da se razumemo, što ćemo mi ostati bez skupštinske govornice, ostaćemo bez pažnje medija, ostaćemo bez financija za naš politički rad, bit ćemo, dakle, vanparlamentarna opozicija. Postoji nešto što je važnije od svega toga, a to su politički principi. Mi smo, dakle, žrtvovali i poslaničke i odborničke mandate, fotelje, privilegije, finansiranje naših političkih organizacija zarad političkog principa. Mi smo ostali verni potpisu na sporazum sa narodom, koji je potpisalo preko 200.000 ljudi na tim protestima širom Srbije, i time mislim da će građani to umeti da prepoznaju, da ćemo dobiti njihovo poverenje i da će nas nagraditi na nekim sledećim izborima. Dakle, naša ideja je bojkot ovih da bismo došli do novih, pravih i demokratskih izbora. Kolege koji su se opredelili da na izborima ipak učestvuju, mislim da su pogrešili i da je ta borba za te sitne mandate jednostavno izgubljena borba. Ja sam, kao što znate, narodni poslanik bio pune 4 godine. Probao sam sve metode borbe, i parlamentarne i vanparlamentarne, i shvatio sam da u Srbiji, nažalost, više ne postoje nezavisne državne institucije. Mediji su, mislim na beogradske medije, pre svega televizije sa nacionalnom frekvencijom i najtiražnije dnevne novine, potpuno zatvorene za opoziciju. Parlament je obesmišljen, sve ključne državne institucije, i tužilaštvo, i sudovi, i Radio-televizija Srbije, i, ne znam, Agencija za borbu protiv korupcije ne rade svoj posao. Svi su na neki način instrumentalizovani i stavljeni u funkciju vladajućeg režima i u takvim uslovima se zavaravaju naše kolege iz opozicije koji izlaze na izbore da će time nešto promeniti, što će imati jednog ili dva odbornika ili poslanika negde u nekim skupštinama. Vi znate kako izgleda ta skupština, ja sam bio jedan od najaktivnijih opozicionih narodnih poslanika ove 4 godine, ali u sred govora vam isključe mikrofon, kažnjavaju vas, izbacuju vas sa skupštinskih zasedanja. Jednostavno, kroz tu formu mi, nažalost, ne možemo ništa da ostvarimo i zato je bojkot izbora jedna drugačija taktika kojom mi želimo da delegitimišemo ovaj nedemokratski sistem, da najveća opoziciona grupacija, ako ne učestvuje na izborima, ako ne učestvuje potom u Skupštini i u svim skupštinama na lokalnom nivou širom Srbije, taj politički sistem neće biti dugo održiv. Ja sam uveren da ćemo veoma brzo doći do vanrednih izbora na svim nivoima i to je naša pozicija. Mi nećemo priznati rezultate ovih izbora, nećemo priznati tu buduću skupštinu i vladu, nećemo priznavati njihove odluke i sve to nas vodi u jednu veliku ustavno-političku krizu i zato sam duboko uveren da ćemo bojkotom zaista uspeti da uzdrmamo ovu vlast. Izlaskom na izbore mi samo pomažemo ovoj vlasti. I sami ste rekli da ste tokom vašeg mandata koristili različite metode. Nemojte se urediti, u jednom trenutku ste ličili na onaj period kada su radikali ležali po Skupštini pa su ih iznosili, polivali vodom, što nije bilo ni malo popularno. Dakle, išli ste u neke ekstremne momente sa vašim nastupima. Jel mislite da je to u redu i jel mislite da čovek tako treba da se ponaša, pogotovo ako je poslanik, ako zastupa i ako je deo vlasti? Vi ste potpuno u pravu da postoji normalna demokratska parlamentarna debata, ne bi imalo potrebe za bilo kakvim zaoštravanjima u Narodnoj skupštini. Mi bismo razmenjivali misli, sučeljavanja, prosto bismo svako iznosio svoje stavove, polemisali bismo, čak bismo se možda i žestoko suprotstavljali, ali bi to uvek bilo u nekim demokratskim okvirima. Ali, nažalost, mi ne živimo u normalnoj zemlji. I ovo nije normalna demokratija, mi imamo posla sa jednom vrstom političke mafije koja je uzurpirala sve državne institucije i koja ne dozvoljava da se čuje drugačije mišljenje i glas opozicije. Naravno da vi u tim situacijama onda pokušavate da nađete način da budete vidljivi i da kritikujete tu vlast. Možda nije svaki od tih načina bio najbolji i ja sam naravno i javno rekao da neke od stvari kojima smo se služili ne bi trebalo
više da radimo. Međutim, imate jedan osnovni problem, jednu veliku zamenu teza kada o tome govorimo. Jer režimski mediji to dodatno spinuju, preveličavaju, lažu, izmišljaju i predstavljaju nas kao nekakvim nasilnicima. Mi nismo ljudi nasilja, mi nikada nismo učestvovali ni u kakvim scenama koje bi bile nasilne. Mi radimo jednu drugu stvar. Mi branimo ustav i zakone ove zemlje. Mi branimo demokratiju. Mi branimo slobodu misli i govora. Dakle, mi smo oni koji ustajemo protiv onih koji ruše ustav, ruše zakone, koji se bave kriminalom i korupcijom. Dakle, sad tu je naravno tanka granica te naše borbe, tog našeg bunta i nečega što bi se možda moglo nazvati nekim preteranim načinom te opozicione borbe. Ali pazite, mi moramo da se suprotstavimo jednoj takvoj ustavorušiteljskoj vlasti, jednom bezakonju, nepravdi, nedemokratiji. I onome što je posebno važno, to je kriminal i korupcija u koju je ova vlast ogrezla. Jer pogledajte tužilaštva i sudove koji ćute na neke od najvećih afera u Srbiji u posljednjih nekoliko godina. Od, ne znam, afere Savamala do afere Helikopter, od ubistva Olivera Ivanovića do ubistva Stanike Gligorijevića na naplatnoj rampi u Doljevcu, od trgovine oružjem u Krušiku do trgovine drogom u Jovanjici, od veze ministra Lončara sa zemunskim klanom do afera banana i kofer Ivice Dačića. Ili, recimo, onoga o čemu sam ja toliko puta govorio, a to su lažne diplome i doktorati. Imate 4 ministra u vladi Republike Srbije koji su kupili svoje diplome. Imate nekoliko lažnih doktorskih disertacija, plagijata, kao što je već dokazano za Sinišu Malog, ministra finansija. Da, nisu čutali, dokazali su. Ali on je i dalje ministar. Recite mi, u kojoj to državi u Evropi bi dokazani plagijator i dalje bio ministar? Ja sam navodio primere 7 država u Evropi, gde su ministri ili čak predsjednici država morali da podnesu ostavke onoga trenutka kada je otkriveno da su njihove doktorske disertacije plagijat. Se sećate vi svih afera pre ove trenutne aktualne vlasti? Dakle, vi ste potpuno u pravu. Ta vlast je itekako bila štetočinska. Ja sam u to vreme bio žestoki opozicionar i protivnik te vlasti. Podsjetit ću vas na to. Dveri su, dakle, i u vreme vlasti Demokratske stranke isto tako kritikovale tu vlast. I ono što je posebno važno, ta vlast je pala zato što je bila loša. I to je poenta demokratije, smenjivost vlasti. Sada imate jedan drugi paradoks. Vi ste u pravu, ja sam recimo govorio mnogo o pljačkaškim privatizacijama u to vreme, o tajkunizaciji Srbije, o svim tim monopolima koji su uništavali našu privredu i poljoprivredu. Ali pazite, Aleksandar Vučić je došao na vlast tako što je obećao borbu protiv kriminala i korupcije iz vremena Demokratske stranke. I vi, evo, posle 9 godina Vučićeve vlasti nemate ispitan ni jedan slučaj iz vremena bivše vlasti. A kako onda komentarišete to što on svaki put, gospodin predsjednik i uopšte Srpska napredna stranka koju on zastupa, svaki put dobije izbore? Pa zato što su mediji kontrolisani da ne može da se čuje glas opozicije. Dobro, ali ne može biti sve u medijima. Sad smo već, imamo i mogućnost mreža, društvenih. Ali evo kad bi na Radio televiziji Srbije. Dobro. Gde nikada ne možemo da se pojavimo i da vjerojatno se ne sjećate kada je neko od nas lidera opozicije posljednji put gostovao. Ja se sjećam vas ono kad ste pravili ispred... ispred kad je bilo... Ispred RTS-a smo stalno, ali nikad nismo u studijima RTS-a. Ali evo vam jedan dobar primjer. Govori se stalno o tim žutim lopovima, tajkunima i onima koji su upropastili Srbiju za vreme vlasti Demokratske stranke. Pa svi su danas kod Vučića u vladi. Evo Siniša Mali, ministar finansija, bio glavni za pljačkaške privatizacije u Agenciji za privatizaciju u to vreme vlasti Demokratske stranke. Pogledajte Gorana Vesića, također vedeta tadašnje Demokratske stranke, evo ga zamjenik gradonačelnika Beograda. Pa sve do Mlađana Dinkića, da vam nabrajam svih drugih Vučićevih prijatelja i saradnika koji su zapravo bili ključni za tu ekonomsku propast Srbije u vreme vlasti Demokratske stranke. Uostalom, ako je neko iz sadašnje opozicije nešto odgovoran, Boško Obradović, ili Dragan Đilas, ili Vuk Jeremić, pa zašto ova vlast krivično nas ne goni, zašto nismo uhapšeni, zašto, dakle, ne dokažu sve te tvoje tvrdnje o lopovluku bilo koga iz te bivše vlasti? Da se razumemo, ja nisam nikada bio na vlasti. Ali evo, ako ima neki problem sa mnom, neka i mene procesuiraju. Što ne procesuiraju Dragana Đilasa ili Vuka Jeremića ako ima nešto sporno iz njihove političke prošlosti? Dakle, radi se samo o marketingu, o propagandi koja 24 sata dnevno napada političke protivnike vlasti, a zapravo iza toga nema ničega. I jedna druga veoma važna stvar.
Ova vlast je obećala biračima da će se izboriti protiv kriminala i korupcije. A oni su posle, 9 godine postali najveći zaštitnici kriminala i korupcije u Srbiji. Evo da vam navedem samo jedan primer. Najveći proizvođač organske hrane u Srbiji, Jovanjica, poljoprivredno dobro u opštini Stara Pazova, koje su posvetili brojni visoki funkcioneri od ministra odbrane Aleksandra Vulina do nekadašnjeg visokog funkcionera i današnjeg Srpske napredne stranke Zorana Babića, ispostavilo se da se iza proizvodnje organske hrane krije najveća plantaža marihuane i trgovina drogom u Evropi. Ali šta se o tome pričalo? Da je uhapšen neki nepoznati vlasnik. Pa evo vi pričate, pričalo se, ali nije se pričala suština. Uhapšen je nepoznati, široj javnosti manje poznati vlasnik te firme i nekoliko njegovih najbližih saradnika, a krije se ko je sve vreme obezbeđivao Jovanjicu i ko je davao podršku iz vlasti i iz službi bezbednosti da ta plantaža marihuane tamo postoji. Slažem se da možda treba da postoje neki drugi načini u trenutku kad ne možete da dođete u javnost, kada ne možete, kako vi kažete, da gostujete na televizijama, načini borbe. Ali da li zaista mislite, a hajde sad, pošto ste rekli mi nismo imali priliku, javnost se spinuje, hajde sad recite nam šta se to zapravo desilo ispred RTS-a. Jel mora da postoji taj vid nasilja? Šta se zaista desilo sa novinarkama Pinka? Ja zaista ne opravdavam nikakav vid nasilja prema kolegama. Da li je bio način, bez obzira koliko je neko režimski novinar, razvući jednu osobu poput koleginice, ako se ne varam da se zove Barbara, jer pošto je toliko već bila prisutna u medijima, čak sam i zapamtila, jel mislite da je to zaista jedan korektan način borbe i obračunavanja sa novinarima u 2020. godini? Ne mislim da je to prava ispravna stvar, ali u većini slučajeva ne radi se o novinarima. Radi se o agitpropu vladajuće Srpske napredne stranke i svi ti režimski mediji su zapravo samo propagandni centri Srpske napredne stranke. Ne radi se o medijima, dakle vi mešate te dve stvari. To nisu novinari, to su propagandisti u službi vladajućeg režima. Dakle, oni nikada ne prikazuju drugu stranu, oni nikada ne daju šansu da se čuje glas opozicije, oni sve vreme samo govore pozitivno o vladajućim strankama i negativno o opoziciji. To nisu mediji. To su novinari koji rade posao. Jel vi verujete zaista da bi neko Barbaru, Cecu, bilo koga pitao šta i kako treba da se radi? Znači imate urednika, imate glavnog vlasnika. Pa da, ali zašto pristaju da rade takve stvari? Zašto pristaju da se ponižavaju? Znate koliko ljudi danas se bore da dođu do... Dobro, ne, ja to razumem, ali hoću da vam kažem da ne bude da su to neki nevini novinari, dobri ljudi koji rade dobro svoj profesionalno posao. Oni ga ne rade profesionalno. A svakako ne treba da ih nikom tretira. Ali nasilje nije rešenje, da se razumemo. Ali šta je onda rešenje? To je moj problem, recimo, sa Radio-televizijom Srbije. Radio-televizija Srbije krši ustav, krši medijske zakone, krši zakon o javnim medijskim servisima, bukvalno ne dozvoljava da se opozicija čuje na javnom medijskom servisu, iako smo svi mi građani Srbije pretplatnici javnog medijskog servisa, isključivo je stavljena u službu vladajućeg režima i sad mi recite, evo kako mi to da promenimo? Sve smo probali. Preklinjemo, molimo, apelujemo, pišemo saopštenja, kritikujemo, organizujemo proteste. Oni ljudi i dalje ignorišu, i dalje se prave ludi, i dalje krše ustav i krše zakone. Pa čekajte, zar onaj koji krši zakon ne treba da odgovara za to? Dakle, ja se zalažem da Dragan Bujošević odgovara za to što krši zakon i što je napravio od RTS-a bukvalno medijski mesni odbor Srpske napredne stranke. Dakle, stvari koje one rade su nedopustive. I onda kada se mi pobunimo protiv toga, onda oni nas proglase za nasilnike, a zaborave da su oni zapravo razlog našeg bunta i da oni krše ustav i krše zakone. I tu je sad ta problematika. Ja se slažem, ne treba nam nasilje, ne trebaju nam incidenti, ne treba nam dalja atmosfera građanskog rata u Srbiji. Dveri su na posljednjoj sednici svog glavnog odbora objavile spasodanski proglas o društvenom pomirenju, dijalogu, dogovoru između vlasti i opozicije. Ovih dana je i predsjednik Srpske akademije nauka i umetnosti Vladimir Kostić pozvao na dijalog i na smirivanje strasti i političkih tenzija. Mi smo se iz Saveza za Srbiju odazvali tom njegovom pozivu, ali vlast se nije odazvala. Dakle, vlast ne želi da spusti tenzije. Vlast ne želi normalizaciju političkih prilika. Vlast želi na silu da sprovede nedemokratske izbore i to je problem u Srbiji. Moguće da mi u opoziciji napravimo određene greške. Evo ja prvi. Imao sam raznih grešaka. Ali naša
načelna ideja je ispravna. Mi se borimo za poštovanje Ustava, mi se borimo za očuvanje Kosova i Metohije u sastavu Srbije, mi se borimo protiv kriminala i korupcije, mi se zalažemo za slobodu medija i poštene izbore, dok vlast se bavi nekim drugim stvarima. Uglavnom kriminalom i korupcijom i kršenjem Ustava i zakona. I vi i ja znamo kako funkcionišu i jedni i drugi mediji. Da li ćete vi da opravdate isti vid borbe od strane, na primjer, Srpske napredne stranke, pošto, ajde da kažemo, oni su sad vladaju i predsjednik države je predsjednik Srpske napredne stranke, ako oni odluče na takav način da se bore i stanu ispred neke tako televizije koja smatraju da ne izveštava dovoljno ono što oni rade? Imaju pravo na to, imaju pravo da izraze svoj protest ili svoje demokratsko mišljenje po bilo kojoj temi. Niko ovde nije izuzet od kritike. Ne može ni N1, ni TV Nova, ni bilo koja televizija da bude izuzeta od kritike ako se neko, recimo, ima šta da misli o njihovoj uređivačkoj politici da nešto tu nije u redu. Dakle, ja ne vidim zašto se o svemu ne bi diskutovalo i zašto ne bismo o svemu mogli otvoreno da polemišemo. Dakle, ovde je problem što na tim televizijama može da se polemiše, a na režimskim televizijama ne može da se polemiše. Sećate vi 5. oktobra? To vam je dobar primjer. Pazite 5. oktobar. 5. oktobar se slavi, ako se ja ne varam, kao vrhunac odbrane demokratije i oslobođenja Srbije od jedne totalitarne vlasti. A zar ne beše taj dan spaljena Narodna skupština i zar ne beše taj dan spaljen RTS i tadašnji čelnici RTS-a bukvalno sprovođeni kroz masu i šikanirani kao sluge nekakvog totalitarnog režima. I dalje se taj 5. oktobar slavi kao nešto pozitivno i kao demokratske promene u Srbiji. Ja nisam nikoga šikanirao u RTS-u, ja nikoga nisam vređao, ja ni na koji način nisam tamo bio nasilan, ja sam samo želeo da se obezbedi mesto u Dnevniku 2 informativnog programa RTS-a za opoziciju i čak ne za mene i za opozicione lidere, nego za tadašnje organizatore protesta 1 od 5 miliona, koji godinu dana organizuju proteste u 100 gradova i opština Srbije, a RTS neće da ih pozove u svoj informativni program. Dakle, o tome se radi. Nemojte, posebno oni koji se sad kao gnušaju na neko nasilje koje mi sprovodimo, a slave 5. oktobar. Pa 5. oktobar je bio mnogo nasilniji od onoga što mi danas radimo. Ali vi znate onu narodnu poslovicu, ko se mača lati, od mača i strada. Ja sam saglasan sa vama. Ja sam veliki protivnik post-5. političke elite. Znači, nikada nisam bio za Miloševića i njegov neokomunistički poredak, ali sam isto tako bio protiv i 5. kao slugu nekih zapadnih centara moći, kao oni koji su upropastili naše domaće banke, domaću privredu, rasprodali naše firme i doveli nas u neku vrstu kolonijalnog ropstva. Dakle, ja se slažem sa vama da je 5. oktobar na kraju pojeo svoju decu i da je ta vlast se pokazala kao štetočinska i da su posle toga ljudi izgubili veru u politiku i poverenje u političare, jer jednostavno stvari se kao menjaju, a u stvari sve ostaju isti. Evo vi imate 30 godina iste političare koji se vrte. Pazite, Aleksandar Vučić se sada kandiduje ili Ivica Dačić se sada kandiduje posle 30 godina na srpskoj političkoj sceni. Pazite, neki od socijalista od 1945. su 75 godina na vlasti u Srbiji. Ja ne znam šta ti ljudi još hoće od nas. Kada će neka nova generacija političara da dođe na red u Srbiji? Sva deca nam odoše u inostranstvo, ali oni i dalje zgrću bogatstvo baveći se politikom, kriminalom i korupcijom. Dakle, postavlja se pitanje, i to je moja ideja, ne samo smena vlasti, da se razumemo, ne samo smena Aleksandra Vučića, odnosno SNS-a i SPS-a, nego smena kompletno korumpiranog političkog sistema koji ovde funkcioniše punih 30 godina. Lustracija, sudska odgovornost za kršenje zakona, ispitivanje porekla imovine svih političara i tajkuna od 1990. do danas i preispitivanje svih diploma i doktorata zaposlenih u javnom sektoru. To je ozbiljna politička promena. Nezavisno pravosuđe, nezavisno samostalno tužilaštvo, ni po babu, ni po stričevima preispitivanje svih afera koje su bile u prošlosti, i stare vlasti, i ove sadašnje vlasti, to bi bilo nešto što, ja mislim, bi građani Srbije podržali i Srpski pokret Dveri jeste ta nova politička snaga koja donosi te i takve sistemske političke promene. U tom smislu, naravno, mi ovoga puta bojkotujemo izbore i oni koji bi za nas glasali nemaju tu mogućnost, ali mi smo sigurni da će bojkot izbora dati nama još veću moralno i političko pravo i kredit i poverenje građana za neke sledeće izbore i da će to biti trenutak te konačne željene smene političke generacije u Srbiji. A gospodine Obradoviću, vi u Savezu za Srbiju imate ljude koji su tu od
2000. godine. Ali ih nemamo u Srpskom pokretu Dveri. Ali ste u koaliciji sa njima. Pa vidjet ćemo šta će biti. Mislim, zajedno ste u okviru... Pa morate razumeti jednu praktičnu stvar. Znači, vi morate dođete na vlast, pa onda morate se baviti sobom. A to nekako nam svi rade. Svi političari nam to rade. Niste pažljivo pročitali program Saveza za Srbiju i šta piše u sporazumu sa narodom. To je važno da vaši gledalci čuju. Mi smo se obavezali da će po padu Aleksandra Vučića sa vlasti na vlast doći prelazna vlada stručnjaka u kojoj neće sedeti niko od nas lidera opozicije, oročena na godinu dana, da uvede sve sistemske zakone, mi da to podržimo kao parlamentarna većina, a onda posle godinu dana da idemo na zaista demokratske izbore, da svako nastupi sa svojim programima, a da građani mogu slobodno da glasaju za kako god žele. Tada će moći da glasaju za program Dveri, ili za program Narodne stranke Vuka Jeremića, ili za program Stranke slobode i pravde Dragana Đilasa, ili za program Demokratske stranke jednog Zorana Lutovca, koji je jedan izuzetno čestit i pošten čovek, koji nije učestvovao ni u kakvim bivšim vlastima Demokratske stranke, neukaljan. Dakle, i Demokratska stranka se reformisala. Pazite, oni su pali sa vlasti i predali vlast. A reformisali se, doveli nove i čiste ljude na čelo Demokratske stranke, kao što su jedan Zoran Lutovac ili Dragana Rakić. Zašto oni ne bi imali pravo da se ponovo kandiduju i da ponovo dođu na vlast? Ili mi iz Dveri, koji nikada nismo bili na vlasti. Ali sada, niko od nas samostalno ne može da pobedi ovu vlast. Moramo da se udružimo oko bazičnih demokratskih vrednosti, poštovanja ustava, zakona, slobode medija, slobodnih i poštenih izbora i da zajedničkim snagama promenimo ovu vlast, a onda svako može samostalno da nastavi svoje političko delovanje. I mislim da je to jedna izuzetno poštena ponuda za sve birače. Dakle, ne dolazimo mi na vlast, pazite, mi smo prva opozicija koja se ne bori da dođe na vlast. Nego dolaze stručnjaci, bez nas lidera opozicije u toj prelaznoj vladi, da omoguće resetovanje sistema, podvlačenje crte, donošenje sistemskih zakona, oslobođenje medija i stvaranje uslova za prave demokratske izbore, a onda jedna poštena demokratska utakmica i neka bolji pobedi. I evo, polako da privodimo kraju emisiju, ja sam pomno pratila nastanak Dveri i uopšte vašu politiku u početku, koja se vremenom korigovala. Vaši nastupi su možda negde malo i iritirali ljude. Evo ja krećem od sebe, uvek pričam u svoje ime. I recimo, meni se nije dopalo što ste vi tako predstavili porodicu u jednom trenutku. Moram da vas obavestim, to sam dužan, da to nikada nije bila politika Srpskog pokreta Dveri. Ja bih volio da mi pokažete jednu rečenicu koju sam ja u životu izgovorio ili napisao, a da tako zvuči ili da tako stoji. To je apsolutna laž. Oni koji su uvek bili protivnici Srpskog pokreta Dveri i plasirali laž. A pričali ste da je ženi mesto, dobro, da je ženi porodice, sve da je ženi mesto u kući. Ne, to su dve različite stvari. Mi smo uvek govorili da porodica treba bude na prvom mestu u ovome društvu. Mladi bračni parovi, porodice sa više dece, staračka i samačka domaćinstva, samohrani roditelji, odnosno samohrane majke i očevi, da država treba da podrži porodicu i da je borba protiv bele kuge i podrška rađanju, majčinstvu i očinstvu naša politika. Nikada nismo rekli da žena treba da sedi kući i kuva ručak. Pazite, to je potpuni promašaj. Dakle, žena treba se ostvari kao majka i treba da se ostvari u svojoj profesionalnoj karijeri. Mi smo o tome govorili, da ženi treba dati tu šansu da se ostvari i profesionalno i da se ostvari kao majka. I mi ne ulazimo dalje u privatnost, u kuvanje ručka ili bilo šta drugo. Jel može da se ostvari i politički, ili? Da se ostvari politički, da se ostvari na svaki drugi način, ali da joj ne bude zabranjeno da se ostvari kao majka. Da ne žrtvuje svoje majčinstvo zbog karijere, da dakle ima priliku da se ostvari kao porodična žena. O tome smo mi samo govorili. Naravno, mi smo čak govorili, imate naše programske stavove, da će žena spasiti Srbiju, da mi mislimo da su žene u ovom trenutku i produktivnije, i kreativnije, i vernije, i ozbiljnije, i odgovorniji deo našega društva. Mi smo čak spevali pohvalu ženama u Srbiji, jer smatramo da su muškarci podbacili u Srbiji. Mi smatramo da su muškarci problem. U kom smislu? Zato što nisu više na nivou na kom su bili naši preci. Zato što izdaju Kosovo i Metohiju, zato što se bave kriminalom i korupcijom, zato što nisu pravi očevi porodice, zato što ne drže onaj nivo i patriotizma i duhovnosti i morala koji su naši preci u svoje vreme držali. Znači, mi kritikujemo muškarca u Srbiji i tražimo da se muškarac podigne na određeni duhovni i moralni nivo, da muškarac bude rodoljub i patriota, da muškarac bude onaj što Njegoš kaže branič žene i đeteta. Dakle, da muškarac bude muškarac. I to smo uvijek govorili, da redovno služenje vojnog roka, to je prava škola za svakoga muškarca. Dakle, to je bila naša kritika. Mi smo mnogo više se bavili muškarcima
i kritikovali muškarca, savremenog srpskog muškarca, nego ženu. Jeste bili u vojsci? Naravno da sam bio u vojsci kao i svaki normalan Srbin, da tako kažem. U kom smislu normalan Srbin? Dakle, nas su ubedili da je služenje vojske nešto loše, a to je, setite se nekadašnjih ispraćaja u vojsku i setite se nekadašnjeg odnosa srpskog naroda prema vojsci. Vojnik je bio jedan od najpoštovanijih profesija u Srbiji. I mislim da je to sazrevanje jednog punoletnog muškarca bez vojske jedno, a ono što se prođe kroz vojsku i iskustvo svih onih navika koje se steknu kroz vojsku, nešto potpuno drugo. I vi se sećate u krajnjem jedne od poslovica u našem narodu da se kroz služenje vojnog roka postajalo čovek, postajalo muškarac, sazrevalo i da je to mnogo značilo za psihofizički razvoj nekog punoletnog muškarca. Dakle, mi smo apsolutno za povratak redovnog služenja vojnog roka. On naravno ne treba traje godinu, dve ili predugačko, dovoljno je 6 meseci obuke i dovoljno je, dakle, da neko posle toga stekne određene navike. Znate, ustanete u 5 ujutru, pa da malo radite gimnastiku pola sata, pa da malo slušate šta vam neko kaže, pa da imate neke zadatke, da se obučite, da budete vojno sposobni. Jednostavno, budete spremni da branite svoju zemlju. To su elementarne patriotske vrednosti. Pazite, kada jedan Amerikanac na svoju kuću okači američku zastavu ili kada u američkim školama svakoga dana počinje podizanjem američke zastave ili slušanjem američke himne, onda je to u redu. A kada bih ja to tražio u Srbiji, da se svakoga dana u našim školama podiže srpska zastava u dvorištima škola ili sluša srpska himna Bože pravde, vjerojatno bi rekli da sam radikalan. To vam je ta prevara. Znači, radikalizam se proglašava nešto što je osnovno patriotsko uverenje, svuda na svetu poštovano kao jedan od najlepših ljudskih osjećaja, što je nesumnjivo rodoljublje, patriotizam. I to su Dveri. Znači, Dveri su jedna ljubav prema svojoj otadžbini, prema svome narodu, prema porodici, prema tradicionalnim vrednostima, prema crkvi i prema, naravno, našem domaćoj privredi i poljoprivredi. Mi smo ekonomske patriote i mi smatramo da sve snage države treba uložiti u domaću privredu i poljoprivredu, a ne u strane multinacionalne kompanije što radi ova vlast. Dakle, u tom smislu jedna domaćinska Srbija, ona stara, antikomunistička, monarhistička, ravnogorska Srbija, Srbija koja poštuje porodicu na prvom mestu, Srbija ispunjena rodoljubljem i patriotizmom i Srbija koja će se graditi na temeljima domaće privrede i poljoprivrede sa podrškom selu, sa podrškom majčinstvu i očinstvu, porodicama sa više dece. To je prava budućnost Srbije i to je ono za što se Dveri zalažu. Činjenica je da 4 godine vas nema na političkoj sceni. Tačno je, mi ćemo biti lišeni skupštinske govornice, pažnje medija, finansiranja iz republičkog budžeta, lokalnih raznih uslova za bavljanje politikom, tipa kancelarija za naše političke organizacije koje sleduju onima koji su parlamentarni na lokalnom nivou. Dakle, bojkot ima mnogo mana i mi ćemo izgubiti mnogo bojkotom. Ali ima jedna stvar koja je važnija od svega toga što ćemo izgubiti, a to je ono što ćemo dobiti, to je poverenje građana. Da ne učestvujemo na lažnim izborima i da ne dajemo legitimitet ovoj nedemokratskoj vlasti. I ono što je posebno važno, kada me pitaju, a šta ćete sa bojkotom dan posle tih izbora? A ja kažem, izvinite, a šta ćete vi sa izborima dan posle tih izbora? Šta će se promeniti? I dalje će Marijan Rističević, Aleksandar Martinović i Maja Gojković da ponižavaju sve narodne poslanike u Republičkoj skupštini. I dalje će da vam isključuju mikrofon i da vas izbacuju sa skupštinskih zasedanja. Ništa se za te 4 godine neće promeniti, niti dobro doneti ti izbori. Bojkot je rizik, da se razumemo, bojkot je rizik, ali bojkotom mi imamo šansi da nešto uradimo. Izborima i učešćem u lažnom parlamentu nemamo nikakve šansi. Bojkotom postoji određena šansa da ćemo delegitimisanjem toga nedemokratskog sistema izazvati prave izbore, vanredne izbore na svim nivoima, privući pažnju domaće međunarodne javnosti, jer najveća opozicijna grupacija Savez za Srbiju ne učestvuje na izborima i ne učestvuje u radu parlamenta. To znači da ta demokratija nije normalna, to znači da postoji neki problem, to znači da ulazimo u diktaturu, u jedan jednopartijski sistem i mi se, nažalost, posle 30 godina, tu ste vi u pravu, ponovo vraćamo na početak, na jednopartijski sistem i na borbu za demokratske vrednosti kao što su sloboda medija i slobodni izbori. I mi nismo napredovali, mi smo nazadovali za ovih 30 godina i zbog toga su ljudi toliko ljuti, razočarani, nepoverljivi, zbog toga nam toliko mladih odlazi u inostranstvo, ali šta je alternativa? Da podržimo vlast Aleksandra Vučića još 4 godine.
Apsolutno ne. Samo kratko, molim vas, šta ćete da radite 4 godine u bojkotu? Mi nastavljamo svoje političke aktivnosti odmah nakon ovih lažnih izbora. Bićemo vanparlamentarna politička organizacija i kao Dveri i naravno udruženi u širu ujedinjenu srpsku opoziciju. Istoga dana ćemo proglasiti da rezultati za izbora za nas nisu važeći. Mi ne priznajemo te izbore, ne priznajemo tu buduću skupštinu, ne priznajemo tu buduću vladu, ne priznajemo odluke te skupštine i te vlade i sve to nas vodi u još veću političku krizu. Mi tražimo vanredne izbore na svim nivoima i nastavljamo našu kampanju kroz čitavu Srbiju, objašnjavajući građanima da mi zapravo živimo u diktaturi, da imamo vlast koja je ogrezla u kriminal i korupciju i da je osnovna stvar za koju se borimo zapravo sloboda medija i novi vanredni, slobodni i pošteni izbori. Dakle, nastavit ćemo da radimo sve ovo što i sada radimo, uvereni da ćemo nakon ovih lažnih izbora imati još veću podršku građana. Hvala vam puno što ste odvojili vreme za našu emisiju. Hvala vama na mogućnosti da se čuje glas opozicije.